Bolo ya mafiki zolo wayopola Pinedo ke a hopola Masithokoze ke a hopola ke hopola manyalo nga mangata o bina pina tseng ya mothanya le ka mar manyalo wa mpotsa potso e serious te mora ka mar manyalo le dashon atsalte batsa ba bane re bua ntwene ke utlile mothemong a re bua ka mahadi a itshona re ne re se re kela umafesa a sa na manyalo do aba santsha mahadi batho ba sa ratontsha mahadi akera we no na le ntwane hore bo mme ba thuse majita ke gore ba marape ina le buan fentho a bohloko ya mahadi a bohloko to ha ke monne mo motlhane ke bona hore e unfair ke ha nna ne ke nyala motho ene nga dula le motho 2 years ana dula le friend ya ka for 2 years mahala ba jotse 9 years mothapone ya na sala ke no tshimia e de le mahala 9 years 9 years na itse ke re o so ka ke batla le lapa ke ao bo malome wa kopa o ti lahla mthuntate ko le igaletsa ma 9 years and o twa ntho bohloki o bona no jole re ditsimo batho re batla manyalo ho bona ba dudisane le batho ba dutse batho mahala ya ke nnete ba dutse le batho mahala o etswa le bana no re bua tse batho ba re batlang go banyala batho ba batlang le ba batla manyalo already ba se ba dudisana le batho ho etswa bana no re bona tse ho qetella bo maoto ya hlole ma ene jwale motho eno o tlo buellwa mahadi mohlang wena o batla go nyala motho o tla botho o ntse mahadi amala ai o bona yente ai a kwa tlo ba ka na mohlane ke nyala motho o montse ke a dutse le motho for 2 years and then 2 years a dutse 2 years le motho ke ne ke motse ba friend ya ke ne ke sa tsebe hore bana ba dula sa problem la ke friend ya ka ra ne ke dula le 2 years re dutse sa 9 years re dutse re re jo and bohloko ya o qetela le batho ba batla mahadi bohloko ba bona heis te bona ke bona thongwe ka manta a kre manta ke na le show bitsong ha molahlekeng ka 6 o'clock mantsibo yane ya hao ya yes ene ke gala batho ba shebelle 6 o'clock mantsibo e bitswa molahlekeng Facebook ne ke etsa le TikTok now ke ne ke ruta nthongwe ne ke bua ka nthongwe very powerful ya hore one ho kotse ho nyala motho o monang as a wife kanti yana o ipona as a girlfriend o bunka bunyana le monna yo monang wena mona as a husband kanti yana o ipona as a boyfriend doctor no ya bobedi yena I dangerous ya hore re nyalana le batho bao ile ngwana re tlo tshwanela go fetwa matitjhere ho bona okay o nyalana le motho o tlo tshwanela go fetwa titjhere ya hae ha o tlamile o be monna kapa mosadi wa husband kapa be wife jwale ko ona tlo qala mfatso to moruta o tlo lecture motho no ska tina tjena ska bua tjena ska araba tjena ko wena and that thing ne tshwantse ntse ke batswadi ba ikwana jwale ko wena fetwa motswadi wa motho o bapala role tse pedi motswadi wa husband o teacher and ba banta te ke ba ikobekile ntse motse ba o thumuta ikobekile ntse ai go ke tsipesa go be muthatata o tsebo o lecturer o batla o ba teacher ya motho ya nang le 40 years kapa 50 years a le so ai pona le asna a se wrong yeah awuka I'm telling you that so today hona le batho ka ramanyalo they don't enjoy the benefits tsa ba a wife o ditse le motho batla go tholi a wife from this person because o ke kona le student sa hao jole wena you are a teacher hape o motswadi motho yena kona tshwantse o moruta everything o moruta lo araba o moruta lo react o tshwantse ska react tjena o moruta lo bua but mo ntseditse mahadi you can imagine jole mohlang o so batla mosadi kapa mohlang a sa ruteileng o so kgathetse and what rain and that because it's be ba bang ntho moruta yona o sokola we accept because o twa yetse yengwe dangerous again ha ho le etswa ke bomme
hey tebo ke phete can I go deeper e etswa ke boma ke basadi most ya basadi le ho ja bontate ba teng ba ntse ba ratana le basadi ba batho mara hangata ke basadi ba ratanang le banna ba batho now banna ba batho ba etsa so monna motho a change mix side chicken okay a se ngata banna ba change monna motho okay ha ratana le side chicken ha hona letho leo a le change ka side chicken okay ne ana letho la le change hence when o ka kopana le motho ye leng gale a ratana le banna ba batho ba neng ba mo tlohella ka seo a leng sona wena o bo fihla re ke kopa o change 1 2 3 ba na le language ya yona o toxic banna ba bona gale why ba santse ba sa ibona why ba sa ibona but I've been dating you all these years and I never hear anyone complaining about me not knowing more banna ba batho the same way take banna when o ratana le basadi ba batho o lendatu lo abuti basadi ba batho they don't change anything ke hlola ke re when you drive a company car we lokise I want to mhlang we pamperang I want to mhlang company car you know in your mind this is not your car how stress ka yona Dr. Novi pele ba re toxic ba dumedisi ba dumedisi ba tlo re pele letso uyayazi lenta ifuna Dr. Novi moye mamedi dumelang hleng abatsona le ba re kopang re le bala lo re ho qalwa ka sefila ho bulwa botshebeletso ka thapelo ho etsa re bana ba kenang tabeng baba ke ne ke re bua ntho e bana ba ke light pele ke utlile motho mo e dumedisa batho pele mamedi dumelang hleng ho hla mo le mametseng le lona teng ke na le tebo and then mo mamedi radio ke Motheo FM 88.5 mo re o tsantsia le dumetso ke na Dr. November mamedi le qopela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live TikTok Dr. November kapa Pastor November ke live le teng Dr. November kapa Pastor November ho tsona di le pedi ke live Hey Dr. Novi tebo ai ke a utlwa hantle be ke ntse o tsamaela hantle ya butwa ka ke na bikgetha o bona ha o le tja ke batle ho thiba haholo bane mame du tlamele utlwe taba se o buang ka tsone ke taba tsa bohlokwa haholo fela ke batla pele re qala re ke re le boe batho doc batho ba ileng hore ba re mamela ka mehla batho ba re mamela doc wa tseba ke tshotse ho bane ke mo ke tsamayang teng ke batho kaofela ba ile ba he la boraro ba se mpitse la boraro ya marine ke nne ba re la boraro ska le bala he la boraro ibile ka jeno ke ntse ke o bontsha bona ona le mothatlile mona a re kopa re Dr. Novile Tebza ako tleng anniversary nya a re ya le tlo represent Motheo FM yes re represent Motheo FM ke ntho re ntse re bua doc re rata batho ba gotlellana re rata lerato ka nnete re batho ba rata lerato ka nnete Tebza ka mamamedi ka nnete se re thotse invite re aya ba etsa anniversary re aya re tla be re le mono re ba jwetsa ka mehla doc ha re patadise batho ha re etse tšhelete ne bile le bogang le mahuba ka re bola ba re ba hlotse ke dikereke no re ya mahala re matisa ntwena e doc ba e ratang doc o rata o thusa batho haholo batho ba ileng hore ba dikamanong tsa very passionate ka yona ka jwale re le bua ka nnete mamedi wa ka tshehetso ya lona ibile re le bua le ha hore le dula le mametse sebeletso na ka mehla doc ke la boraro tsatsing la ka jone re di tshwere hape re matha ka tsona re ne re fa mabedi sebaka be ke fetile re a re jwetse na ke nya batlang re ke re tshwara ba le ntwe ngwa hape doc ya bohloko ke batlang re ke re shebe o re thusa ka pelenyana re feta mamedi a ka nna romela ke re hape ka jeno ba na le diputso ka di relationship ka manyalo a bona yes re teng hona le engwe ke batlang hore ke re thusane ka yona doc ya bohlokwa haholo ona le ntwe ke eleletsweng mona doc ko ena ke go poku nkutlwe hantle a se nna a ke re mona ha re bua ke representa batho yes when I represent batho ba ka re ke ha se nna mo representa setšhaba mona re buella but yona marte bo ijwalo because a kre ba mamedi bona ba ke ba gona ipotsetsa dipotso ka bongata exactly maru wena o le mo o emetse ba mamedi dipotso tse ding ke tseo
ba bang ba di romela ka wena ba bang ke dintho tse o tsebang gore momamedi ka nna ba a ka galla o botsa potso yes ena hape mare ke nyetse hape mamedi a tlametsa ha re bue fela dog ene te bompe matsoma mpe matsoma ha ke what the company you keep it will change okay wa bona o nka tumeditse ke tla ke dula ke kentse reng ena ke bua wa bona ke etsa so ke bua ka letso le la o galla wa teng a tswa ke la ba ka re tshepiso on rappel fambaga ke tshepiso go mbia matsoma na dilo tseba gore mohlomona le nthonyana le ya modimo di ba hao a tshepiso ke re jele o nyetse ene tshepiso pela mnate ka ra tshepiso ka go mama pela team ya ka wa ka go rapela ka ra mona go bia matsoma a hana ka re tshepiso e tsa jwalo on rappel mona yele a ene tsa bia matsoma mara ke utlwa re itse mo bile fast a ke re itse mara sona nka fela bile tabale nyalo re ke o botse taba hona le complaining ate banting ha bolo ga utlwa ntwena hona le batho ba reng ha ke sa fumana lerato ha bolo bomme o re ha ke sa fumana lerato ha o motsa wa neng o shojwalo o re ho ba monate fela ha motho enwa a batla re kene tshebetsong ho ba monate ha motho enwa a batla re kene tshebetsong o re ntate o thaba fela ha utlwa tshebetsong fela ha rana go fela ha ntate ha mono ntate ha ncheki ke hantle ntate ha buile nna ntate ha nketsetse letho but ha utlwana konya ya tshebetso ntate ba happy ba bang ke bo mme ntate o ga mosadi wena ka mehla yena ha mpatla ke tlamele ke yena but ha ncheki ya mfone ile ha etse o reng bathong ba jwalo doc e etswa ke eng taba hore motho a rate fela halo higher stage man mari ha tlamela itse ntho tse ding ha o kgona hale I think it was anala if momamedi ana le tene re tlo motsa potso ena pele hore ntate ke motho ya nang le happiness ya haena ke motho ya happy yana pele okay o ba nona le batho ba seng happy mare o tla ba happy fela because of ntho itseng okay mara se motho ya nang okay ya happy ena batho ba jwalo o thabiswa fela ke o thabiswa ke ntho fela mara se motho ya dulang a thabile ara batho sa thabang abe batho ba kwatile matsatsi ke batho ba kwatile kore ga o la ba bang la o kwatetse ha tsibi maro kwatile ya pele ke na re fela o tshwantse re tsebe hore ke motho ya hidi ka pateng because haiba le hore hape pele bana ba phela jwang bana ba le happy pele and then it changile ka okay o tsene re to di botsa dipotso tse ne but I don't think because jwala hona motho re tlo mo botsa I don't think it's a good thing hore when kana go ke batla ntshebeletso o tshwantse ha ke batla tshebeletso tsa ntho tsa masepala e bile ona ke batlang ke thabang go ba monate because jwale botata kore ke thabela because ke batla tshebeletso but now ntho batho ba sa tsebeng tshebeletso tse ndi monate di etswa le thabile le babedi di monate le thabile le babedi o ka se batle tshebeletso wena o thabile ba se motho mongwe a sa thaba because tshebeletso yona se ha o le mong intimacy ke ya lona le babedi and e hlokang le etse le babedi le thabile le babedi ibile le thabile man e ya vota okay wa vota ha o thabiwa ya vota stage man ho monate wa jaifu ho monate le mabitso ha o tsi ana Sesotho ba bona ke ntho nna ke zenzeng ha e bitse jwang ke zenzeng ba bona mothatsa o bitsa zenzeng a intsa ile jwang o tsebe ha tsebeletse la ditsamaya santse motho ha o bitsa ka lebitso a re Thabo o tseba se yona so ya pele gore batho ba tshwantse ba understand batho ba tshwantse ba understand gore it's very important tshebeletsone o etse le motho ya thabileng e seng o thabe wena just because o tlo batla ntho ena motho nyana ka let ke ba unfair ya bo raro kapa ya bo phone Thabo ntho batho ba se understanding gore when you expect agree re batla batho ba thabe ba re ntho e batho ba e ba shapang yengwe gore batho ba tse gore Thabo ya deposit wa motho doctor ori
Yes. Ya deposit. Yeah, wa deposit. If ke batla Thabo ho tswa ho wena, ke tshwantse be ke tseba ho deposit. Hiban. Ho deposit go etsang. It's like when you go ulo withdraw chelete ATM. A o tsebe ulo withdraw chelete sa deposit. O deposit chelete so that o tso ha o hloka chelete tso o lo withdraw. So Thabo ke ntho tsontse o etsetse partner ya hao. Nje so that le how kana go yo batlang dintho tse monate le batla o thaba, you know hore I mokgwa o etsa this person at time. So who is le yena a fane ka Thabo because who easy for wena o withdraw Thabo ho yena because we deposited. Dr. Dovinto ibuleng ipa a kopa e peta up ore ho bohlokwa hore o tsebe ho deposit, yeah, so that mohlang o hlokang o bo gona withdraw, o tsebe withdraw, o tsebe hore motho le ke mothabisitse. Then imbebe yena ya o feela ka hore ibe ha o thaba mara wena o tseba hore I've done everything to make sure this person o thabile. Now one of the things re etsa most ya manyalo le di relationship re expect Thabo batho ba o re sakang ra deposit ho bona. O you expecting this person na go mo frustrator na go tsedi ngo bua ha bohloko neno o mo treata ka tsile bohloko, but we expecting this person to be happy. So that is the biggest mistake ya rona. You need to deposit Thabo to this person so that mohlang we batlang o botse bore mo feel. It's like how can I go to Mburu baby wa o sa thaba. You know hore mosile a thabile. You know hore la o le mosebetsing o ntse bua le o ntse betsa thaba. So who is hore how ngwana sa thaba bo tlo sama o sa understand because wa tseba hore motho no tshwantsa ba thabile because o depositile Thabo here. That's deep, dog. I think happy e ya le tabeng ya respect. Yeah. Re ne re bua ka Thabo hore motho a thabile, but ya tabeng ya respect, ya tabeng ya motho a o kgathallang, o gona withdraw until you deposit. Yeah, dintho tsena di deposit. That's what the deposit, respect to a deposit motho, so that lu wena o tlo gona o e batla the respect or no. I always respect you, so I don't understand why one else don't respect because now I always depositing respect to when dintho tsena di deposit. Wow. It's just that people they don't understand. Di tshebeletso tse tshwanang le tsena tsa rona gore lenane o lena le tshwanang le lena le bohlokwa ho because ke ne ke bolela moradi wa ka ka tsatsi le ne ke re wa tsoma ngwana ka le ka manta. Okay, tlo go jwetsa ka manta ke na le Monday motivation ka 10 and then ka 6 o'clock be ke ba le shwering ha molahlekeng ne ke bolela moradi wa ka ke re ha hona ebile ke buile Monday motivation ke re ha hona bophelo how not to dangerous is like a coach mentor if you don't have a coach. That manyalo mona re kena re di player tse mathang ka lebelo le tshosang mara se senang boiphihlelo se sa tsebeng se senang coach, and there is no life without coaching that because batho ba senang di coach re entse di mistake, re entse a lot of mistake. We did not have people who are coacher. Number 2, how talented. Kine ki bua ka ntho ene ke bo Ronaldinho di player tsene ke di baka nako tsa teng. Bo Ronaldinho bo Bebeto bo mang ke di player tse coach Martina di coach ntate. Ha li qetile di na di manager. Di a manage. So we need 2 people in our life. Ka bo madima bi kine ki bua ntho ene ke le batho ba batlang lenyalo. Ba batlang ntho yeo ba senang motho ba coachang for yona. Le batho ba batla manyalo le batho ba batlang o kena ka ra di relationship ba batlana le ntho yeo senang batho ba coach le for yona, and that is why now wena ha motho na fitla bophelong ba ko wena o tshwantseng be coach ya hae ko wena o tshwantseng be mentor ya hae ke gotlela back to ntho nyane ke qadileng ka yona. Dr. Nova. That is the problem. That we don't have mentors, we don't have coach. Motho batla lenyalo mara ha una mohlang a associating ha na le mohlangaring wa tsa ke ya di workshop tsa manyalo because ke batla nyalo ka tsatsi le ne ha una mohlang motharing ke attend di workshop tsa ntho tsa di tsa bombe ba nyetsweng ke aya ke na le mme ke rata lenyalo la hae, so I always go to that woman or man on route ke na le ntate ke rata lenyalo la hae we tukisetse ntho ba ka mo because when o batla o ba teacher ha o be teacher mohlang o kenang ka class mo rutang bana o ba teacher pele ka o ya college
mohlang o kenang school I mean ka classing o tlo ruta bana galo le teacher so runa and ka bo madi tebza bothata bohlakang then when o qala o kopana le motho now ka lenyalo ho ya ka molao ha re tshwanela be re rutana yo because ka lenyalong ke mone mo tshwanelang jole o bapale di responsibility di role tsa hao sure yeah but ka bo madimabi nako yo tshwantse bapale di role le di responsibility ke ena yo jole o isebedisa mo ruruto ke etse bo bonolo o re lenyalong ha se nako ya o ikwetlisa se training hey we arabic I doc ha se training ke mametse ntho ha se training ha re na konya ha re training kana ba train no re batla o traina ka match day a re etse tsena jana re qetella the game nto team ye ngwe le ngwe ina le development ina le pleke ina le team e bitson development man mo develop when the player di preparelwa o tla bopala di game tse go but di kala ka development man mo developer motho a prepare so we don't have the development so how fitla go pana le motho jwa le se le responsibility or go no tshwantse mo change go no tshwantse mo mentor go no tshwantse mo root and ba banta to sa fila go selfish o batla dintho di etso the way wena o batlang ka teng o nahana o batla wa bona e se le bothata. That is so deep, doc. That is so deep. That's why manyalo mangata batho ba teng ba leng frustrated. It is because this person is supposed to be a husband, but now he is teaching you. Or is supposed to be a wife, but now he's teaching you. Yeah? Hana na ko ya o rate kapa o bontsha le ratho because o busy wa o utlwa o tlo le etsa jwang le ratho o tlo le fana jwang ka lona because mona ko ona ntse ruta nkgono yena kapa ntate mo le ene nkgono moka o bero wa gale wa Women's League of the United of Democratic of Mbokodo. Ntho e sengile thata o mo jwetsa re no nna ndandi o kontinje to o jwetsa hore nna o etsa le ke letse nna bila ke batla I don't want to change for the next person of the change care motho o buela English I don't want to change of the for a woman being of the change care Mbokodo ntwa ai ko be ai sure ya feta o repetir Hai o dale melaetsa ho ke e bona mamedi ke tlo le ka hore ke go yona re fumana melaetsa mengata mamedi ka mehla jwale o re tshwarela ile hore kana go tsina re ba le molaetsa wa hao motho ke yona doc o re dumelang papusing a re doc ke ne ke botsa hore is it okay to be in a relationship with a man who says he's not emotionally okay to be in a relationship but claims to love the girl? Monenwa ore emotionally ha hantle but o batla ba relationshiping le motho ena a re wa morata ana ntho eno o ka khothaletsa motho eno ga yetsa o sienwa o gabe dikamanong le motho a jwalo ikotsi tebza ikotsi a bohloko e khutlela back to tabenyana hore and ne tshwantse be re etsa something ka maphelo a rona before kopana le batho ha ke re ne tshwantse be re etsa something wa tsama bohloko bo etsa la matsatsing a tebza batho ba wounded chu te bo batho ba lemetse hey doc yo sorry ngwe te bo batho ba lemetse matsatsing a la batho ba lemetse doc re sa thusa ke di makeup le ntate batho ba lemetse we are wounded sometimes mo mamedi wa karata ko re patwa ke tsone makeup jela ka tebotho se fapang sa tate modimo we are wounded na te re lemetse and ka bo madimabi we are doing nothing kan to you re dutse fela ha re etse next a re heal ha re tukisa ha re etse eng and now ka bo madimabi when only a lover love can I go deeper? That love yona ha e kgathalle o lemala ha hao e batla ntho ya teng. That is why re kenang re soka re fola re kenang marato because love ya o pusha natural because una le batho bana le lerato ntate
it's just that the same person ana le lerato o tlo disturb wa fela ke maqeba ana kona tlo mo limatsa kona tlo mo affecta. So that is why we are coming out no channels who bua nnete we are doing something kan re ya food counseling o ye fela o so sa yele motho o fihla hore ke Dr. November ke kopa go bua le nna a ke kopa o bue le nna fela ha ke so nyale ha ke tsebe ke tlo nyalane but talk to me ndukise counseling because the reality of the truth going that is the sad part about batwana le lerato le tla batla lerato if you have love ka mo wena love will always want love ke itse ke English right love will always want love ho sa khathaletse hore mo le batlang go ya teng ho sharp ka it's natural because una le batwana le lerato. And when you don't, if you sna motho o morata, o tlo say okay. That is number one. So who goes because kana go tseding maqeba ana le ho lemala ha bona jwala ka ntate a tsho jwala ka pakimme are emotionally hard to ro lemetse ka bo madimabe a ka kena lerato but ka bo madimabe o tlo thola hore maqeba ana ha tlo modumella ho enjoy lerato. Okay. Because we emotional to ba sensitive o tlo ba le pilenyana o tlo ngala o tlo ba jealous o tlo ba jwang and ona le batho ba jwang ona le batho ba jwang tsatsing la ka shekula. So I will say how dangerous, but again if bana ba ka understandana if ana ka blela motho ena re bontho modimo bothata ba ka ke bona le yena a zame o mothusa yena ya sa le malang mo ya right ampa thusena yena ya sa le malang a ska fetwa duplicate ya ni amulimaditse because matsatsing ana ke di duplicate doc o le matswe ke motho o botlo lo kopana le mo ka tu kopana le duplicate. Dr. Novi o le matswe ke motho a tholo kopana lo mong e leng duplicate ya motho o le maditseng ka mo madimabe re phela batho ba jwalo o tshwana la o matha o leletswa ke breaking tsenyo ka jarting yo bo bale hore ke a itlo ke ba le break ena itlondom o bo bale a bo kena karanja en ka ra jarting na le build dog yo ai ere ke utlwe ye mong a ke tsebe na ke nana o mo arabile o bua ntwa bohlokwa doc lerato lona and unfortunately le batho ba jwalo ba reng na a ke khone o ithiba lerato naturally ke mo rata motho ke mo rata motho ena but motho ena ke ena probleme ka go jetse something dangerous. Mami, do you know that tona le batho ba reng aba qeta ho break up aba ba dula motaba reno tlo ke dule na kwenyana ke be right. Do you know that tona le batho ba sa khone ntho a ka mpatsa maka le qeba a lo batla lerato ka le qeba o ha qeta break up ha phumule ha phumule ntate rena re di love ntate rena re ba rata rena re a rata ke batho mdimo nna ke bala mo lerato la phupuma ha o khone o dula a ke khone or I want to belong ho ya ka nna se fapang sa ntate modimo mamile wa karata ne tsantse ba nna ona jwale I belong to somebody because I have that thing. Mamedi ke rata hore ke utlwa hore ke kopana spono sena le hloho le mohubu o rata ka mahlo a kwetswile a sena ke rata o ra bona e bila teng ke ka thola monyato motho ke mo ratang I love the bomb but ka bo madima ke batho ba ratang the mistake ya bona gore lerato le na le tsela o ba push to love lerato le ka o demanda lerato le leng utlwa you want and the danger ya batho ba ratang o gona utlwa ka pele when somebody asa o rata okay refitile le sensitive le gona mutana ya tsebang lerato you know when muthu asa o rata o utlwa hantle ha re fite ha re mamedi ha ere ke utlwe ye mong ke enwa o ka romela molaetsa ho lena mamedi 069 8465476 le ba shebelletseng doc Facebook mane ba ska romela ho doc Facebook ka neta ba ska mo mamedi Facebook mona le ntho le TikTok ka nete ko pa le romele dinomoro ntsela tsa mantebo tsa 069 846
5476 ke nomoro tsa rona tsa WhatsApp ka romela fela voice note mamedi lona batho ba TikTok ngapa Facebook ene ba bang linkentse jwale le tlabe le romela melaetsa founung yaka kanti no mamedi romelang founung yena ke di fiana ya 079 okay 846 e bere 54 e bere 76 me o romela potso ha ona le potso ha ebe o na le ntho batlang o e botsa regarding your relationship ka dikamano tsa hao kapa ka ex ya hao o bua le rona molaetsa kone November la Tebo ke mama gapi ne go pa ntse ka nthwane ne ke bua le wena ha o mo lahlekeng yana ya go ne yana ke tata onga ha motho ka au ke mo phone la sa ga bile phone be ke ba angry ho haholo ho yena jwale ntho yo ke deka go ne yana ke ba tlo e tlwella ke go bonthuse hore ke ene ke dia ho ntho go tla ke kwatile ke tsebe kapa e ka ga ke le spirit bane ke dia go tla holo be ke ba angry ke shota motwaka ne ko pontuso ntona ke rati ba tla itlola ya le matsa bane ke fita ha o hloko pilong yaka ke le munyaka ke le bo mo ke November la Tebo ke mo gapi kuba ka matsama e mama gape e buang doc e kotsi a ke utlwe a hlalosa lebaka le etsang monna sa ga bafu but ga sa ya gabe fela mo shauta ene le matsa yena ene ntwe ngwa be ya sa ilelong e tlo le matsa le motho wa hae yeah e tlo mo le matsa haholo but o tshwantse ba check or e tlaile kae maybe hona le cheating e kileng ya ba teng o se tshepalo kileng ha ba teng ho etswang ke monna ho etsang hore if asarabe call me anahane no kelo le messe ba all over me bukina ba le body cheating in the o tshwantse ba iqale mo ba se ke ba iqala mahareng mona o tshwantse ba iqale mane hore e fihlile jwa mona mo reng ha ndata sa arabe phone aba firika tshwantse ba iqale mo and if ukile aba le di cheating in the hona o bolela hore ntate o na le a huge responsibility ka tshwantse nga yetse to help this woman or aska ba feel like this o tshwantse a try ka ditsela tsohle to avail himself for this man hadisiko and then when or ayetse bonnete gore ha ba go tseba a di batho fete point eno doc because that point we buang is very important ha holo jwang ha ile hore o monna o kile wa cheata mosadi wa ka mosadi o kile wa cheata monna wa mme le ntse le ka ofela ke responsibility ya hao e cheata hore o gotlisetse trust ya hao ha bohloko hai e ka go ka ipheta ntlo ntate o tlamile a tlo sebetsa hape ka matla gore mosadi eno a motshepe but it's just that most ya batho ba good ho lematsa dipelo tsa batho and bohloko ba batho ba lematsang dipelo tsa batho ka ba di cheat batho ba cheatang ka ba when ba di etsa dintho tsena ba di etsa ka passion eo ba sa isebedising to fix the mistake okay I want go yeah wood okay ba yetsa ka passion who destroy a trust but to build a trust hana passion ha sebedisi passion yane to build a trust tlamela qekwe tsantsa tseng and then nino tla ba itse ke kupile tshwarelo mo jalo ba tlang hape a ke ntho ene etsa re buile ka yona so kantino but aba understand so tsantse ba iqale mo mamgapi tsantse ba iqale mo ba cheke ke ntate tsantse a thuse mamgapi if hona le ntho jwale kileng ya etsala ne but if ke me hopolo ke di thoughts tsa mamgapi ke mamgapi if ke me hopolo ya hae then ke not something a dilane le kelelo ya because me hopolo ene ka kelelo nya hae haebe ha ona nixekile haeba ona nixekile yetsa then hona o bolela hore ke mamgapi ya tshwantse a responsible for kelelo ya hae sure rena le batho ba ba bitsang di overthinker ona batho ba se godisang tsela ka bang batho ba di overthinker ke batho ba ke etsang plus ba se betsi ka minus ba se betsi ka minus ba se betsi ka plus ka ba e nngwe a peking ya ka hodimo plus triple multiply
pole multiply e feta le plus ke bile plus swaka wona le batho ba tswetsa ka multi plus ke bitswa multiplication. Now if asa sebetsane le ntweng now e wa se jwa e affect the relationship ya bona. Now high affect the relationship ya bona e tlo ya motabeng ya hore mama gape o tlo ifana le lining a fotse line ne re leng ho yona jwale telele ya masenyeng ya butsotsi mona because mona bosingileng ke butsotsing ke mamenene ke di kebeka ke di hypocrite man. I should really hypocrite. Now, happy. O tshwantse mama gape a shebore. Wa tswa tebo ntho nka o boleleng yana le mmamedi. Tebo e ke tlo ibang e kotsi. Ntho ngwe le ngwe yo e tenang ina le pattern ya yona. Motho a yentse ona le pattern ya yona. Okay. Before I design o qedile ka o yetsa pattern. Ha yetsa o yentse o yetsa za pattern ko wa draw ya. Hai. O ba le yona wa draw ya. Before Now the problem about baka ramanyola bana pattern ya manyalo baka mofuta wa lenyalo le jwa main target ke if little happiness, that is the main thing you're trying to focus on you. Sure. Now haiba lena le kelelo our target ke happiness mo kore le sebetsana le anything that affect the happiness alone because ke main thing alone ke yona ntho e kgolo ele batla. Now people ba ka ramanyalo ba raka ba botsa target alone ka ra lenyalo ka pa ka ra relationship ya ba bana yona ba ruka fela ka di tsa bona ba ruka fela that is why pokotho ngwe ka is going to ngwe ka because into into bona ena petty. That is the problem that people back around the relationship but habana pattern habana a design ya lenyalo la bona hantle ka pa relationship mo re batla e jwang because you need to have a design mo mamedi wa karata kapa a pattern so that every time let's see whatever leo le yetsang le na le a common goal le babedi common goal mo mamedi ko pa le kutla common goal ko both of you le a tseba le targetile ntwe na le babedi ha se ntwa motho le mong so that is why mo mamedi we need to have and let's see ho lona ke intermediary ke fe number 1 ka bo madi ha re yetse manyalo le the relationship and that is why really miserable. Sure. Hala se a pattern. Aba se a pattern nda. Le lwansana le ntshwe le engwe because alina pattern. Le tswa fela le robala ke lenyalo le phewang papa. Le papa teng ke phofu ya Sesotho, e ngotse Sesotho. Kapa le bitso la teng ke le ya Sesotho kapa ke Xhosa. Mona ntwele e buang fela ke dijo o jele o tlo ja ha ka la le batla le bua ka tshebeletso ka dikobong ke wa batla kapa ke robala. A utlwe ona ore dumela bontate nna ke kopa ho botsa hore ha o ka nka beke kaofela o sa kopane le motho wa hao ebe weekend le ya tsanki modern and hour kai are motho anke modern and hour kore ore dumela bontate nna ke kopa ho botsa hore ha o nka beke kaofela o sa kopane le motho wa hao ebe weekend le ya monehelong motho akanka more than an hour abare a tshijo ke mohloka lebitso
ha re understand ha ke tsebe understand ha ke tsebe na gore motho ena monehelo mane ha ba le ditshebeletsong tsa masepale ha nke more than an hour kapa nka more than an hour e ka re nka ba hlalositse re kopa ngwaneso wena ya motse mona ako engwe le hape bana jole melaetsa ka mengata haholo wena beko ka mona e re ke eno mamedi mo eng dumela a wana ntlhoko mo botshelong jaaka ono utlwana le motho lebe le tlhobogana ka ntlha ya phosho ya omonotsi wa lona yeses ebe tsalang ka letlhobogane no go stietse omonotsi wa lona a ba ntsana le letlhologelo kapa ntsana le lerato for motho o mongwe wa tlhoboganelele so ebe na khanyela gore la go tswella go pele ka botshelo ka format e ka go tletse mo yo faili o kreiya batho ba shapo ba go rata ma wena hal ke mingel muso la ke ga go ntso go ba go ba pelo ya kwa na le tumelela go lo go gologolo ha ene ntse le ena no ka siamisa se ile sa senyega seo go se go tswella ba go pele because ba maruri la khona la gato fo ba bana ba ngutlusa botlhoke ka fo bana ba modimo ba bona ba la swa pa magano nna lona ka na lona fo ya ke nana ngwane se mona yena ha botse potso re batla ba dipotso o ntshwarele mamedi wa ka ke ya melaetseng e mengata ke batla re le ke o thusa batho ba bangata haholo ka jeno dumela Master Novi le braza Master Novi wa ba re ka batho ba na ba o rate motho fela o sna so sutlwang gore motho eno go shapo wa bona I mean you got a feeling like that wa bona le how o ratana le no ntse tlo utlwa motho eno o rate ka pa right Master Peanuts kawa batho ba bona ba utlwisise ke re a leboa ha ile hore ba utlwa ntwe re bua marati re batle mothato pheta ntwe re buileng a holo re batla ba dipotso ha ona le potso relationshiping ya hao ka bona le problem re o thuse Facebook le ka TikTok nomoro tsa rona ke 079 846 5479 079 846 5476 ne 76 yes ke tsona ke tsa WhatsApp go romela voice note e re ke utlwe motho ke dumela mtheo FM le ntate yo fika mo le tips ga mo ko bo ska tlhalosa le bitso go re ke itse ka bokhutsanyana mo ke a gwana le motho ka 2023 ka June yani so ke a bona go like ke la bona yana ke motho o like okay it's fine ka go o no move on but like nna botata ba ka ke gone ko la nka ke iphumana motho nyana ke tena ka pelenyana it's like ka re ke batla motho ya no go like go se motho go ha ke gone ka pa ntweng ba e tswa ke la ga dule ke na lona for yena mara ai ne ke batla fela ntate November ka mpe hantle mo ba ne tle se papa na go no le bana ke le buila holo ntate wa ka a re ha go no move on e ka bona utlwana le motho wa hae motho wa move le on yena but yena ha go no move on what's what tips that is so ikgana ke jetsa batho ba tleng go nna balwana ba etsang ke re batho mo dimla le lwana le motho wa hao se la sebedisa pride ke apedi ya bobedi bapala role hao yeah le lwana if you love the person mo bonse le rato ntse le lwana if ono bapala the responsibility di bapala ntse le lwana okay if o qeka moqeke okay ntse le lwana gore o moqeke a ntsana le pride wa tseba batho ba ngata ba tsebo bohlokwa ba ntho eo ona le ntho e tlang hangata ka moramanyalo ka ka mora break up ya pele ke conscious you're conscious conscious ya hore mare e ka re nka be ke tryile ho lokisa ka re nka be ke moqekile ene conscious e tswa ke
e etswe ke tsona dintho tsa netsa hore ka nako no tshwantse bo di etse ntho tse pride ile nka over ka di etsa now you regret jole ke ona maikutlo wa now kona kelelo e kona kelelo go tla now kona ka ro ka lokisa kona ka tsona that is why sa gone move wa ikolota ithetsa re batho ka ba gone move ono ka speed ku ikolota ke a pele sure you even ukolota le mothiane sure ukolota wena ukolota le mothiane and that is also gone move on without that person because wa mokolota o mokolota hore ka bo nkopile tshwarelo mara wa ikopo o mokolota hore ka re nko mo mqekile mara wa ka motho pride inkile over that is the problem ya batho ba ngata and hence rena le batho ba regretan today ba sa gone go move on ke a pele that is what hlolang kere le se le divorce le processing ya divorce mo ainele so lanka le soka le arwana mo fedijo se stable ha go pole mo ke mo pride e man jalo e ma ka mo ne pala matafo le pride jwa until the last day the last day so that mohlangoring I've done everything o botse ba re conscious ya we clean o yentse everything le ka nnete o yentse everything ke a pele wow ya bobedi ntongwe etsa re se ka ra gona move on kana go tse di ke le rato le o rata motho ka lona ka nnete teng ga o move easy on and a se mohlolo but jwale ka bomadi ba motho a sa o batle yena o ntate o tshwanela hore o hulanye leqeba la hao yo o tsamaye Jacob na le hulanye o na hulanye noka anyonyetse jwala sa anyonyetse ile jwala batho life ya Jacob ene sa mohloke o yema ka bakala leqeba ene mohloka hore move on we move on still rentse re limits and I get moving on ha ke bolele go sontse le commit ka motho I'm not saying that e seng lo batla motho e se lo batla motho batho ba ngata move on ka matso ha ba rata go motho move on banana ke ha motho ana le motho batho ba tsojwalo tebza batho banana hore move on ke bana le motho kanti o move on o dilana le ntwana o fihlela sa hlole o tormenta ha isa hlola o sotla go la ona ka motho na o sa sotleya you move on to that person not o bosontse lo kena relationship e nngwe ke batla go gaola mo melaetsa ka mengata baba melaetsa ka mengata go doctor ana batho marungutlile ai ke a butla then ya o qetela ya nngwe ya dintho tse tsa re batho ba se ka move on go sheba lehlakore le leng la motho wa hao le rato fela batho bo ignore dintho tseo a di entseng tseo yena o fetseng ka tsona le rato la ho le etsa robe naive o se ke wa bona diphoso tsa o di lebala okay now o dulana hana dintho tse good kaina but mohlang o kelela o ka hopola gore kana le arwanetseng o tla bo kwato re wa yo ntsolla ha o ka hopola nna ke tsamaetse hane o tsamaetse e bua nnete gona le batho ba ntse go re tlo kwata mohlang ka reng mohlang ka bang so ba gore kana mara arwanetseng kana why re arwana mohlang di ka fihlang kelelo you are going to be angry ba bang o tlo bo kwatele di dikedi tse leng galo dilla gore ka ro ka lo di bukelletsa mo di linteng o di tshele slope mereng o di gotsetsa pe mahlong a because o lela ntwe ntse siko but it's just that one jole ntwe tsa go rolle go re fela o shebile hlakore le monate le lerato but o lebetse re motho na o treatile jwang ha te kae kwala fela go di mantho e qeta mo e bua loneliness le yona e kotsi e ka o etsa gore o gutlele matsatsi e qeti ke tlwele ha re nke mametse o re mona o re Dr. Noville Tebza Khotsong are when o tseba gore you have deposited enough but still when you have to withdraw how fumane nix ki etse jwang are thank you in advance ke mogobo hangata yone he yetsa la motho sa rateng okay yetsa la batho ba bangata ba sa rataneng withdraw ile but how o deposit ile but how batla withdraw ha ona nix ha ona lerato but it's difficult to please somebody else already. It's difficult to please somebody else already. You can do come for pelo ba o ka iketsa Jesu wa ya sfapa no ngare o thagitse wena ba ketsa motho. It is difficult to please somebody else already. O tshela diphokoto ntse phunyegileng you are just wasting your time. But ba bang ba tshwantse ba shebe. Sometimes we need to check the ntse tsena di operator jwa because kana go tseno go batla ntho e siko motho o tshwanela go batla e chelete ATM e ntseng o blela sufficient of nothing of attitude
ya o bolella ntho ena sufficient of attitude of go when o aim mo ntse ro ka ATM ntse mara ATM wa isa tshele. So you need to check gore motho wa o rata na, so that o tlo gone o bona o ka tseba gore motho o rata ka ba o rata o gona bona tebo ha o le motho tseba le rata o gona bona, then o tlo gona o expect o tlo tseba gore o tshwanetse expect motho ya sa o rateng wa tseba o tshwanetse expect motho ya sa o rateng you know o tshwanetse ha o le motho a bonang ha o le motho a bonang le motho ya o ratang you know o tshwanetse expect especially because enngwe ina le tsile manifesting ka yona motho ha sa o ratona le tsela yeo a manifesting ka yona le motho ya o ratona le tsela manifesting ka yona batho ba tshwanetse ba ditsebe ntho yo ke ntho ena nna ke ne ke bolele motho ka round rate a re next ka round rate ka mojwetsa a qeteletsa sample le ka mora 8 months a re ke nnete. Sure. 8 months. Ha isa le mo bolella e hana. Ke a hana. Aba bila ba bohala. Aba baba jwale baba defensive ba kwate ba a react. Wa impotsa tse jwale because aba kwata. Ma now no na ntwe njwetsa. Or love is sufficient. You are out of date of love. You Dr. Dog. Ke kopa o bone le thata mabedi ntho mona ya tshosa ho ngata ene jwale ha ke so qete mabedi re ke mpe ke WhatsApp mona ya tshosa e re ke yo moruti nna ka go ba se ipulela le bitso nna wa ka ja gola kana le dilemo tse putso ga di sa holwana o jena re thotse ritse tu ntse re bona na fela di phone mona ga sa founela jwale o ka re tseo go etsala o na le motho so ha le teng thungwe le ngwe ya bana ba teng bona ke mathata ba tlwelo a ke tsebe na utlwile potso wena do mo itle ya hlaka because a ke tsebe re ke motho kapa ke mosadi wa hae kapa ke girlfriend a ke tsebe a re nke ngwe re tla nne re le ka o di kopanya mohlomong e re ke mong hape doko e re ke nkena ke tswile and don't go to November like this table na way to tena di bohlokwa man kuile ke lenne askisi mabedi wa ka ke tlo gaola ke re a lebo a re ke lenne ke thutile ke lebo wena Pontsho Labutwalte thank you so much are Dr. Novili Tebza re le buila holo ra ithuta holo e re ke utlwe mna dumela Dr. Novili Tebza ka mo studio ke tshepa le hantle nna ne ke kopa advice molekane wa ka e kutlwanang le ena ola arwana le baby mama last year chiki this year re pusha life chiki no last week ke motho o sa le busy a bua le baby mama ba founelana se ke bona o mona teng ona le ditavi tse etsalang so ke be ke mmotsa gore man endle ke wena le baby mama ha o le go tlelana ka bojwang are eya ke botsa ona go bana o samplela ene sa setsang ka baby mama ye botsa gore hana le baby mama nna ha ka tlama mo founela empa baby mama yena hana le na baby mama tlamela phone a bue diwe a batlang bua ka teng and ha gone go bolela baby mama ka nna so ne ke kopa advice mo rena e lore motho ke motho o jwang go re ke sa utlwisise e telele nyana mara ke nna ga utlwa ntho e bua baleka Kenya wezimbini adok baleka straight baleka no chance baleka tapelo nyana I say it o love Davile baby mama yeah especially jwale ka re ibile baby mama yena hana le mothuna baby mama ya phone and then yena hana hali
ha baby mama a na le motho wa hae yena a tshwana phone ho no bolela re baby mama ke ntseng e dominate bophelo ba motho simple and matle ai qetile doc e simple jwalo e jwalo not unless o tla emela hore ba ba hlolane because kana go tse di tlo thola hore a re gone lo phela tsona di baby mamas yo ba fera go pontswe ke masia mara re gone kana go tse di ratana because we are so connected le bona mara thola hore ha re gone phela le bona because most of us are gone phela di baby mama le di baby mama di gone phela le di baby daddy ke bothata o thola re ba tshwaretse ke le rato but a o sena tlo safara ke relationship ene tlo mo frustrate a bohloko haebe o batla hore a iponele ka mahlo ka nna yema a ka nna yema fihlela iponela ka mahlo but bottom line ke re baleka bottom line ke re baleka abale dumela girlfriend ngwanyana te ona dula ho le hampe ha ne ke utlwa ena a ke tsebe o bua ka o qetella ntho melaitse me ke saba o e bua na kwa rona e se re tsama ina ke se tsama ha re kwale fela ma be dire tshwarelehle ke ka ho ke kopang kana kwa re 9 o'clock go romela molaitse wa ha ma ene wa ba ko ha o romela molaitse o late tse ho bathata hore re ba le melaitse ya lona ne re batla hore ba le ka ofela bathe na go ke yone re no begging e tla re ntse re na le bona mamedi jwetsa batho ba qala go mamela ba mamela motho FM ka labra re le leng re teng ka manyano le ka di relationship na mantswa ka o qetela mamedi a o qetela ke re fela mamedi wa ka ratang you need to know wena ke finto yele e metterang wena if o mettera le rato le batla ntilo le thola if o mettera family, you are a family oriented person e batla ntilo ifumana if you don't totena di metter follow what is right for you and what is good for you and what brings peace and happiness because the happiness are runa ditliswa ke dintho tse fapaneng totile latela pelo ya hao o kae doc ai mama di nomoro tsa ka tsa mala 073 202 9079 ke ipita 073 202 9079 ke ipita lo qetela 073 na le WhatsApp 2029079 kere ke rona ke na la phase 6 o kala matix phase 3 kapa phase 7 o bor fela ya kere ke nya Pastor November re kena every Sunday ka 10 o'clock mamilo ka rata la ka ntetsetsa ke tla fa di direction. God bless you, bye. Dr. Novi le buila ho le mabedi a kopana ya petsa sing la usane hopola haebe o batla kopana le nna ka pa le Dr. Novi o batla re tle pating ya hao o batla re tle mo di dutsing teng le majita ka pa le bo sister re a ya le ha ile bo mme fela re a ya re tshepahala ka batho ba re tla khutla re sa etsa letho re tla khutla ka kana re sa etsa letho re be re tswe re sa etsa letho tebo mshaka su teng go fitela go nya pele re kopana petsa sing la usane se khotsa